Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, ita ibasa ti Proverbio 22, versikulo 22. Di mo gundawayan dagiti napanglaw, gapulaeng takabaulam nga aramidan. Di mo gundawayan dagiti awan gaway na, anaidarom iti pangukuman. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anong tinaapit tayo ita? Dumanon iti sa nga gasot asakaw. Ano siguro tibingay tayo? Apay ngay idinapan apan nagaapit. Mano asa ko ama istinaapit. Gambasit mo tintad ti amo tayo. Ay, hindi takot ti madi iti amo tayo. Ada sasaur da. Nabayagan na kasta ti aramid na. Ay, awan matgaway tayo nga agriray. Tay katanda tayo. Pagrigatan na ti kaskada tayo nga awan gaway na. Ay, anya nga ron ngay. Aganos tayo na. Noan niya ti aramidan ti amo tayo. Ay, awan maaramidan tayo. Kasta kadilatan. Awatan latta, noan niya ti iteda abingay tayaw. Napanam ka di manan anak. Imbes na kadoam ni dadim amapan mangkita ka dagiti katalunan. Masapol kadipay amapan kita ang dagita katalunan, mami. Basta ibatyan nyo ida iti basit akananda. Oh, nalpas! Sa bagay, day talaon ti rumbang ka dagiti katalunan. Adalakat mabati ka dako ada abasit abingay da, mabalinan. Isuasaan ang masapol akaduak ni daddy, amapan mangala kadagiti bingay tayo. Ngam idaw luwam kumamot dagiti mangibunag iti bingay tayo anak ko. Ibunag dagiti katalunan tayo. Ngam no adda mapukaw. Bayadan da. Sige, taday tanto ti aramidan mi. Sige, tadda papanan mi kadagiti barkadak. Ha, papanan nyo ka di manan. Ay, kat mapan kami agpasyar Papanan nyo kadiit na tatang. Ay, inak makigapas di talong da kabantor. Nagpudot ti panawan. Alain nyo at ikalugong nyo. Ay, unan niya. Ay, yawat mo man nga rod, anak. Ada di taasidag mo. Sige tatang, mabit lang ang tagaw-atak. At dapay nakasurat anagan nyo, tatang. Uray mapukaw. Agsublita danagan na. Isu nga rod pinakarga ak itinagan na tapno agpaot. Tapno sigurado asan ang mapukaw. Naglaing kayo matang tatang. Pati kalugong at danagan nyo. Ay katuna. Patintupay tay kaluban tibunan ko. At danagan ko ang naisurat. Idi napukaw ka o. Insublida. Tadakat nga rod nagan na. Boss, nayunam kumamot at ibingay me. Basit daytoy abingay me. Anya pa lang ti sapulam. Imay kadimawat iting gatang mo iti abono ken pag-spray. Hangam, nagdakkel ti imbawas mau, boss. Ay, basit lang dya intagyaw apaggatang. Ninayunak tupay. Rumbang lang Tas sikaket nga rod timang taltalon iti dagak. Ay, maasi kayo kumamat pa. Diyay daduma ditang agpatpatalon. Adumat ti itadabi ngay ti katalunan da. Asino ti dakdakamatan? Di mapan ka kadakwada, no at dapay ipatalon daken ka. Apay akas na ti jar mo asimakpat, anak ko. Mami, no adda agdamag a pulis. Ibagayo asa anak arimrimwar dito'y balay. Apay ka di, anya ti inaramid mo. Dagiti barkadak, mami. Adda Amerikano nga inagawan da iti baga. Idinturong da. Natumba. Kadayjay. Naito pati ulo na iti bato. Anya? Anya ti napasamak iti Amerikano? Diyaga mo. Basta nakita ming agdardara ti ulo na. Anya ti inaramid yung kalpasan na? Imanaw kami na. Ay, tadamot tindag iti pulis. Kasano ngay no, da nakakita ka da kayo? Isungarod nga ibagayo, asa anak arimrimwar.
Maliman nga mawan pa'y ni tatang mo. Ang mga lain sambut da pa nga inlepas ti gagapasin da, nanang. Kan may san, adayo ijay. Sa bagay, ang mga nuada di tadalan naan. No kumasaan nga imot ti amo tayo. Nayunan da kumamot at itid da abingay tayo. Kumaa, saan ko maamapan pa'y makigapas ni tatang mo iti sabali a tao? Awan mo't nga minan ti sabaling agpatalon. Taumalis tayo lakuman. Wan nga rod, anak ko. Anya ti mapaspasamak ditoy. Kaslad na pakariribukam. Ni June, adda ka no Amerikano as sinipdutan dagiti barkada na. Indurunda kat natumba. Ket? Na ito pa kano ti ulo na iti bato. Ayan ita tinasaw nga Amerikano. Tinarayanda ka no ta saanan nga agkutkuti. Agdardara ka no ti ulo na. No awan lagat nakakita, awan parikot. Dinardaras da ka no nga rod ti Pimanaw, idinangag da nga adda pulis a sumungad. Imbag no awan ti tao iti aglawlaw, idi napasamak dayta. Day nga rod ti pagdandanagan di anak mo. Amangan ka no mairaman. Ni, adda kayo mo't gaya man tatang. Apay ngay nga awan mo't kay kalugong yun. Ay, nabatin samot nga agpayso ije na ginanaan me. Iti ayan tidakkal abataw. Ay, Agsubli nga taday jay akal lugong. Ay, kasano ko mga agsubli, ti kalugong ngay. Kat no sinuratan na itinagan na, nanang. Ay, kalugong laan, sinuratam kat itinagan mo. Kasano ngay, no aramatan da iti kalukwan da iti akalugong. kasano kumanga iti panangaramat da. Ay, di mo lamaw. Ada nga min tao, ada kas ti panagpampanunot na. Saan mat siguro? Mala, agaw kayo man kide, tamangan tayon. Tanay, mabisina kaon. Huwag lakay. Nakaluto akmatan. Si kalaan ti ororayat na eh. Nalpas ti parikot ti anak ta. Imbaga kanyak ti gayam ko a pulis at tiliwenda nila kay Berto. Ha? Apay at tiliwanda nila kay Berto. Inyawag ko iti pulis ani Berto ti maatap. Idi napanday jay. Adda nakita da akalugong anasuratan iti Berto. Ije nakapasamakan ti krimen. Mayat nga ron, tapno saan ang mairaman ni June. Nila kay Berto ti mapabasol. Agsaksiya ka nakitak ni Berto iti dayja a lugar. Tapno mailisi ang mamimpinsan ti anak ta. Ngam, kasano nga da kalugong ni Berto ijay? Sana na deta ti panunutan. Tinasken, mailisi ni John iti daytoy akrimen. Nagalaskat gayam ti aramid mo. Tinakawam lang aruden jay ganggan naet, dinang rampay. Inosente ak, boss. Awan ti tinakawan, kan dinangrak a tao. Saan ka na makapaglibakbay? Nagbatad ti ebidensya. Ah, Apay nga nga imbatim ti kalugong mo iti nakapasamakan ti krimen. ay, naginana kami lang, ije kadagiti kakadwak, idi na napan naggapas. Awan matiganggan na at ijay. Ibagam day iti husgado no patsyenda ka. Mangnamnama ak, amagunod ko ti hustisya. Tasan amat maturog ti Diyos. Kadagiti umawag kan kuana. Kitak man, nagpaiso akasyan nakati Diyos nga ibagbagam. Sapay kuma, tamatiliw ti managdakdakas. Saan na siya ak? Tainosente ak. Papanamon anak, bigbigat pa ilaan. Inak mangurnong kadagiti agsaksi nga awan basol ni tatang nanang. Ay, asinong ay dagiti alaam nga agsaksi. Damagag kadagiti kakadwa na anaggapas nanang. Paniknikanda akadwada ni tatang anaggapas iti daydi nga aldaw. Sapay ko ma, tada maalo ko imo nga agsaksi. Agkararag tayo nanang. Wan, anak ko. Ay, manipod pa'y ide. Nasingpot ni tatang mo. Uray, maligrigat tayo. Kat saan pa'y anak kaaramid, iti may kaniwas. Iso amang namnamaak adi na tay baybayan ti apo, nanang. Isula ang ti pagkamangan tayo. Wan, anak ko.
Ti Diyos, ti kang runaan a pagkamangan tayo. Mami, mahiring kanumot nila kay Berto inton bigat. Imbaglakit din, tanailisi kayo kadagiti doa kakadwam a nagaramid iti krimen. Huwag nga ron, mami. Tanong saan? Da kami natin mabalod. Awan pangalaan nila kay Berto iti pagbayad na iti abogado. Sigurado ang masentensyaan. Tanatay kat kanon di biktima nga impandag iti pulis iti ospital. Malas day alakay. Swerte kami pailaan kadagiti babarkadak. Ta sigurado, mabalod to day alakay. Jessica, adda ka din na ang lokoy mo ang makatulong ka ni tatang mo. Adda nanang. Adda gayam kadwa na abaro nga da cellphone na. Ay, adda ka di pa ka inaigan ti cellphone ti kaso ni tatang mo. Adda nanang. Ngamin, adda ladawan da nga agap-gapas idi. Ken idi na ginanada iti abay ti dakkel abato. Anak kaalaan da iti kalugong ni tatang. Sapay ko mga ruta makatulong da ita aladawan. Daytoy ti pakakitaan nga adda kadwa ni tatang ang naggapas. Ken naginanada iti daydi nga aldaw nanang. Mapantayo kadagiti sidadaan amang tulong kan ni tatang mo. O nanang, agsaksida nga inosente ni tatang. Ne, apay na nga ado ti manalon nga adda diti korte a pakabistaan nila kay Berto. May da siguro agusyoso Kaduada nga minti manalo na mabista. Sa bagay, agpipin na kada da siguro no maipan ijay pagbaludan ti kadwa da manalon. Anya ko mati maitulong da kita manalon kini Berto. Maanya pa'y ngay, di umay da dungag no anya ti resulta ti panakabista nila kay Berto. Madamdama lang, yunigdan ni Berto ang nakaposas dito ipakabistaan na. Kat addamutan di asawa kan anak na. Saan da ang matagtagari? Jessica, adda ka di aminin ang manalon nga agsaksi. O nanang, naipaprint pa'y diladawan amang ipakita. Akadwada ni tatang iti daydi amalam. Ay, kasimot ni tatang mo. Natiliw ka po iti kanlugong na. Ada imawag anang ipakaam mo, ani tatang mo kano, tinakita na anang aramid iti krimen. Sino nga tatimawag kadagiti pulis? Imbagadakit din ani tatang tinakita da. Agpulon to ti tao amang irurumahin. O nanang, pudno dayta. Tatay kunadan, di may ruruman, saan abaybay ti apo. At dapay saksi ang nakakita, kun inala na tiladawan ti pudno a kriminal. Agpaiso ka di dayta, anak. O nanang, nangagkulang itay. Sapay kumatagpakita no mabista ni tata. Umay kakadimat agdangag anak. Kwa mami, umayak agpakada kanila kay Berto. Tamay balod kit nga roden. Adamat ladawan nga inted da iti abogado. Anya nga taday jay. Pamanaknak kano, akadwada nila kay Berto iti dayjay ang nagmalam. Tada pa'y ladawan nga igamdag iti sinalbag ang mamirmiraot. Anya nga tati sa bali manan aladawan nga inted da iti abogado. Apay ngay. Umasidag matisaksi di ayan ta. Into doon na katisaksi. Si Kati may isang adda itiladawan. Saan? Indurong tulang! Tulag mo saan na matumba! Diyak ang gagara! Awang basol ko! Ay, anak ko. Si Kamot lang tipo sa asanda. Oh my God! Saan mo anay tarayan ti hustisya? Anak mo. Saan to abaybay anti Diyos, ti tao ang mairuruman. Kat ti mangiruruman, kanda kas ti aramid na, madosa iti odi na. Papagayam, ditahan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician
Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basi. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Tunggal sulisog nga umay kada kayo, gagangay adumtang iti tao. Ngamtong palan ti Dios ti karina. Di na pulos ipalubos a masulisog kayo itinalabas, adiyo kabailan asarangtan. No masulisog kayo, ikan na kayo itipigsa a mangibdor. Kat iti kasta, makalisi kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Good morning, Michael. Nagsapa ka ita. Ay, kastamat ka na kayo, Ma'am Donita. Good morning. Agpadatalangan na sapa. Apay, ada ka di isambot yung ilipas ita, ma'am. Madlaw nga da pa nagpusko ni Madam Kanyak. Husto ka. Masapul ka nung aminan day jay inton aldaw. Gaputa ma-deliver ang dagiti daddo mga stocks tayo inton madamdama. Ah, kastagayan, madam. Juan, Michael. O sige ha, panawan ka pa'y dito eh. Mapana kon iti table ko. Sige, ma'am. Ay, una yun ti kinasexy ni Madam Donita. At mapanak man langan iti table ko. Rugyak matanti at trabaho. Sakbay asabali pa iti mapanunot ko. Una yan. Ne. Anya ti mapaspasamak kan ka, pare. Ah? Apay, nagmerienda ka kadi nakasapsapa. Ay, kwa? Nagmerienda dagiti matak parilito. Ah, Ay na, talaga nag-sexy ni Madam Donita. anya? Loko ka talaga, pare. Kuidaw ka, numadlaw ni boss akasta ti panangkit-kitam iti asawa na. Anya? Oy, saan ba ta pare? Kat numadlaw met, ngadda pa nagkursunada ni Madam Kanyak. Gusto daytan. Amangan numangngeg na tati boss. Jak lakid di kaya ti mairamraman iti kalukwam. Ah, Alakid di, agtrabaho tan, tapno adu ti malpasta. adakon, Luna bakit? O sige lakay, agina na ka. Nakaluto akmot kit din iti pangmalman tayo. Ah, mabit lang. Inak isagana ti pagsukatam ijay si Led. Weno, kayat mo ka di pa'y kape? Kabayatan ti panaginanam, lakay? Inak magisagana iti kapem no kayat mo. Ah, saanin bakit? Agi na nakaklabiit. Kat mangrabi tayon. Ay, agbasbasa ka matgamit ti Biblia. Uwan, dayto iti kanayon nga aramidak no kastoy analpas kon dagiti trabaho diti balay. Talaga nasingpad ka, bakit? Tembes ang mapan ka makichis-chismis dita, ha? Kat agbasbasa ka langan iti Biblia. Ay, uwan awan mo't ngamin ti maganap ko iti chismis. Iso akas pilatan ti rumbang nga aramida. O sige, panawan ka pa dito salas ha. Tainak isagana dagiti pagsukatam iti siled. Ah, sige lang, bakit? Ay, nakasing-sing pag ti asawak. Ngam no apay at sak malaptan ti panagkurusunadak kini Madam Donita. Anya matanti kastoy. Sana mapunas iti imatang ko tilangan ni Madam Donita. Nagpintas ka nagseksi. Padasaksakit di nga arman na. Barang kayat naureadan na sawak. Sana bali? Tagpada kami laing met nga dasawa na. Lakay, Ah, di ka di pa'y makaturog. Itay-pay lang amin akuti ka akuti. Ada ka din nasakitkan ka? Amang ano kayat mo, amasahyan ka. kwa, bakit? Sana ka lang kami na makaturog.
awan mat kiti tinasakit kanyak. Kad may isa, amok ang napambanog ka dito'y balay. Jakon kaya't amabanog ka pa'y. Ala, agi na nakakit din. Di nakalatan ni kaskasa. Sigurado ka? Wan bakit? Iso ang maturog kakit din. Masapat ang tumanan nga gringin ton bigat. O sige nga, Rod. Good night. I love you. Agyang tuturog aklatan. Diyak kahit asumbatan ni Luna. Amang no sa bali pa'y anagan ti may balikas ko. Michael, si katikadwa ni Dunita amapan iti may sa branch ti kumpanya into no may alawas. Kunak no da kayo ti kadwa na amapan, boss. Da kayo kumalatan. Tapno makapagbanding kayo umat. Kanayon ti panagbanding mi iti asawa. Awan ti di mi maistorya may papan kadag iti pasamak iti agmalem. Nga uray di ti opisina. Kastagayan, boss. Sige nga Roda. Siya nga ro ti kadwan ni Madam Donita amapan iti opening, ti may sa kadag iti branch tayo. Juan Michael, at adu nga min ti maasikaso dito eh. Kaputay mado dagiti orders ang masapol ang malpas. Wen sir, da kaminton kini Madam Donita ti makamo ijay. Agyaman na ka? Dakal ti panagtalag ko ka. Kat namnamag, adi mo dadaalan dayta. Namnamaan nyo dayta, boss. Anya, sikat ti mangkuyog ken ni Madam Donita amapan iti aglokat a branch inton umay alawas kunam. Ketwen parelito. Talaga adakkel ti panagtalag kanyak ti boss tayo. Agasang ngay, italag na pa'y kanyak ti nagpintas nga asawa na. Ay, gaputa awan ammo ni Boss Rico iti husto arik nam iti asawa na. Ay na pare, di ka kadi makonsensya. Nagsingpat da nga agasawa kada tayo nga empleyado da. Lukom kadi pa'y ni Sir Rico. Diyan ka mo pare. Ngam talaga adakkel ti panaggusto kini Madam Donita. Nakulaapan sapay gid din ti panunot ko gapukin ko na. Laglagi pam kumapare. Addan pamilyam. Ken maysa, nakananos ken nagagat ni Luna nga asawam. Gulibam kadipay. Diyan ka mo pare. Basta ti amok ita. Ket agayatak unay kini Madam Donita. No kayat nakmet. Nakasaganak amang panaw iti pamilya. Anya? Ay na, nakulaapan at talagang ti panunot mo pare. Di mo amon dagiti bagbagam. Kas iti nakon pare. Nakasaganak amang panaw iti pamilya. Basta ayatin nakmet ni Madam Donita. Apay akal lahat ngay may kayo dito'y balay, nanang. Agpadigo kayo kaditi na imas asidaan. Wan, anak ko. Kat, inyawat ko ni ti asawam. Ni, apay kasta ti panangkita yo kanyak. Adda ka di kayat yung ibaga, nanang. Adda. Kat sapay lako ba, tasaan ka nga aglibak kanyak. Anya ka di dayta. Nakasaritak ni Lito agayem mo. Kat nadakamat na ti maipapanit ka ni Madam Donita, nga asawa ti Busyo. Anya? Anya matimbagbaga ni Lito, may papankan kwa na, nanang. Nadakamat na kanyak ti panagkursunadam kano iti dayjay a babae. Talaga nga imbagahan na pa'y lakada kayo dayta? Anak, aga amiris ka kuma. Di ka kuma agpailuyos iti kastarik nam. Laglagipam nga agpada kayon nga addaan iti asawa. Di mo kuma ipalupos ang mamulitan di panagdenayo kas agasawa kaniluna. Wala nang. Di ka agdanag. Amok ter aramidak. Isuasaan kayo kuman na makibiyang. Anya, Husto tinangag yun, nanang. Saan da kuman na pakibyangan. Gaputa amok ter aramidak. ala, sapay lako mga rod taagbalin ka anatibkar itiray ti agundaway, anak ka. Ala, gawid kayo kid din, nanang. Ang mga numangag ti asawak dagiti bagbagayo. Lakay, nakaturog ka din. San pa'y? Apay ka di. Yaday bagam. Ibaga mo na, tani, makaturturog akon. Kaya't
Ako lang nga ibasakan ka dahito a bersikulo. Ti umuna ako rin to. Kat sapay la kuma talaglagi pam akanayon. Kuna na dito tunggal sulisog nga umay kada kayo, gagangay adumteng iti tao. Ngem tong palen ti Diyos ti karina. Di na pulos ipalubos ama sulisog kayo itinalabas adiyo kabailan asarangten. No masulisog kayo, ikan na kayo itipigsa amang ibtor. Ket iti kasta, makalisi kayo. Apay ka di amasapol day ta bersikulo nga ibasam kanyak. Apay, panagkunam ka di, kat adda pa kasulisugak. Awan ti madi nga intensyon ko, lakay. Ang day ta nga mintiin dati apong tapno ibasakan ka. Ay, pasensya ka lakuman ha. Sige, maturog ta nga ruday. Maturog kalatan. Inakpay di ta salas. Mapanak pa'y agbuya. Makapasuron kamit. Tag merienda, pare Michael. Sagot ka ita. Takasangay ko intun bigat. Saanin? Si kalatan ti mapan. Ah, Awan ganas ko amangan. ni. Kagura naksamat. Anda ka din nagbasulakan ka? Kagura ka. Gaputaman nakibiyang kalaunay. Tinasaya at. Saan na dito itipagsaritaan ta pare? Sige. Intun lunch break latan. Tipan nakisaritakan ka. Diyak kaya ti makisarita kan ka. Ah, Man nakibiyang kalaunay. Iso amanipod ita. Saan tan nga agpagayam. Rico, siya kun ti mangikarga iti makan iti plato. Inlutok ti paboritom ita asidaan. Iso amangan ka iti husto, ah? Ay na, sigurado anay mas dayta. Nagpintas ka lang nga rudin nga asawa. Nagagat ka pa nga agasikas. Padakali, kadagiti talong anak ta. Katwan anak ay, pagrebengak dayta kas asawa, kun inadagiti anak ta. Maganda nga rudan. Ay, huwag gayam. Ay, dagiti anak ta. Bay ampay laid na. Pakanan tulat ta idan ni Manang Marina. Maturog na pay lang amin. Saan na bale? Anpay matkit dit klase da ita ah. Tabakasyon da pay laang. Gusto ka lakay. Ay ungayam. Talaga ka dian ni Michael ti kadwak amapan iti grand opening ti may sa branch ti kumpanya. Una. Apay, di mo kaya? Ibagat no di mo kaya tapno amok ti aramida. Saan matkit di aga putadyak kayat akakuyog ni Michael? Ngam ibagat ti husto arason. Nga agtokyad diriknak nga iso ti kadwak. Nasaysaya atin nga ibagak. Tapno amumat ti mapalpaliw ko. Sige, bakit? Ibagam. Noan niya tinadagsen ama kagapo. Dayta ti pudno balasan ko. Tulungan ko mati asawam tapno saan nga agtinag iti sulisog. Kinapudno na, nanang. Napaliw kunti sa bali adjar ti asawak kadagiti napalpalabas nga aldaw. Ita, nalawagan ti amin kanyak. Amu kunti rason, no apay ang nakaungot kanyak idi imbasak ti bersikulo ti Biblia idi na minsan arabii. Hawan anak ko. Ita akasapulan na ka ti asawam. Sika ti mangkibin kenkwana. Tapno maiwanwan. Aramidak ti amin akabailat. Tapno maaramid ko dayta, nanang. Kat tulungan dak amang idawdawat iti panarabay ti Diyos kada kami. Pagtugaw ka, Michael. Ada napatag nga ibagak ka. Agyamanak, Sir Rico. Apay akala at apinaya bandak dito opisina yon. Ada ka di iparamid yo, boss? Awan. Amok ama kumikom kay amin. Adala na patag ngay bagakan ka. Anya dita, Sir Rico. Kahit kung ngay bagakan ka, nagbaliwan, ti pangadeng ko. Siyaklatan ti mangkuyo ko ni Dunita nga asawa, nga umatindar iti grand opening ti may sa branch tayo. Diyak ngamin kaya't amataktak kayo pa'y. Sana bale,
May salangal daw ti kaawan minubilan. Matulungan kayong tumutlang ka dagiti trabaho diti opisina. Ha? Nagsayang natin. Naglukon day alito. Sigurado nagipulong laki ti kini boss. Kastagan, sir. Sige. Okay lang kanyak. No day ti desisyon nyo. Pasensya kan. Kaya tagyaman na kaputa maawatan na. Agando kayat mo, sumurot ka latakada kami. Mabalin lata mo tap na makapasyar ka. Oray saanin, boss. Agbati aklangan dito eh. Tapno adda may ring Pasko at trabaho dito opisina. Itinto sa baling daw ti ipapangkway jay. Si kakarot ti maka mo, Michael. Ala, mabalin mo ti agsubli iti table mo. Amok nga dupay, ti lepas mo. Pare Michael. Unak man, no di na kun kaya't akasarita. Apay nga inawis nak dito yung restaurant. At dala kaya't ko adamagan kan ka. Kat sapay la ko ma. Tay bagam tipod no. Anya ti damagan. Nagpulong ka kadiki ni boss. May papan itirik nak iti asawa na. Awan imbagbagak ka ni boss, maipapan iti dayta. Apay nga rod nga imbabawi na ti panang kuyog ko kini Madam Donita inton umay alawas. Iso kanulangan ti kadwana. Gaputa makumikom tayo kano amin iti opisina. Jack amo dayta pare. Ngam, nalabit anak adlaw. Iso akas jay tinagbalin ang desisyon na. Anya? Pare, nakadkadlaw ngamin dagiti gargaraw mo. Iso magpanunot ka kuma. Di mo kumasayangan ti manon atawon mo iti kumpanya. Gapula ang iti minamaag ariknam. Laglagi pam, nga adu ti mapukaw mo no agpailuyos ka iti dakas amarikriknam kan ni Madam Donita. Kaslaak na buyatan iti nalamiis adanum gapo kadagitang imbagan pare. Nakababay nga agpaysa. Ala, bayan. Labanak da ito ariknak. Sa anak nga agpailuyos iti aramid ti kabuso. Lakay, dito tayo pala ang sangwan at tisimbaan. Madamdama pala ang amang rugi ti misa. Una, bakit? Agmerienda tayo pa'y kadagiti ubing. Tapno saan da amabisninan inton madama ti misa. Ay na, saanen, lakay. Nagarmusar tayo mat. Inton malpaslatan ti misa amapan tayo. Hello, Michael. Kadwamot gayam ti pamilya mo may makimisa. Wan, madam. Isugam ti asawak ni Luna. Luna, isumat ni Madam Donita. Sekretarya ni boss, iti opisina na. Nga masawa mo't lang ti boss mi. Pakaragsakak amakam-am mo kada kayo, madam. Oray siyak mat. Katsapay la kuma. Tama kapag sisinangad tayo manipod ita. Awan parikot iti dayta, madam. Anya pa'y lang tar aramidin nyo. Dandani mangrugin ti misa. Intayon, iti unag ti simbaan. Wan nga pweso. Intayon. Agdaydayaw ka nagyaman tayo iti apo. Gapo iti aglaplapusanan nga ayat na kada tayo. Iti anyaman aparikot, panubo, kandado mapay, nga intay sarsarangtan iti biyag tayo. Awan sa bali nga intay kamangan, no diti Diyos anamarswa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, nahimbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Korinto kapitulo 9 bersikulo 20.
Nabara ko ma ti panagiinayat yo kas akakabsat kan Kristo. Kat naraggat kayo amang ipakita iti panagraam yo iti maysa kan maysa. Papagayam, intay denggan ti maysa pay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biang. Oy, Ted. Agsarita taman. Apay, manong. Nagkunakan ka nga i-chat mo ni Charmy, ha? Ha? Awanan kakit di itibain. Ne, apay dumanog kalatan ngay. Amom nga agar-ara maki ni Charmy? Ngam i-chat mo pa ilang? Di ko nam siguro. Gaputa inauna ka. Saan ka alabanan, ha? Ay, sumartan kayo ang kabsat! Saan kayo aga pa? Lakay! Umay ka man dito! Ay, nangayab kaming ititanod ang naganawa kada Vince and Ted. Diya kun maanhawa ida, talakaya kaon. Aging ga kadiita ababaroda kat agap apadalata. Ay, dandani inal daw ah. Itay, nagdinanog da. Amuda nga umay ka, isuapi manaw da adagaws. Kat napananda nga rodan. Diya ka mo ah. Ay na, mapandaman aginuman na. Ay, nakarkaro man ang agulo ti mapasapak no sumagbot na dito'y balay. Isumat lagayam nga abot-abot dayta sa wali adiding. Saan min nga mo ti aramiden mi kadagita kakabsat mo, anak ko? Ay. Tila pagapapaan da. Basit labanag, padakelenda. Anto'y pa'y tiin na ko'y, mangan ka. Nagawid ka din day, Vince. Na, Vince kung kunamlatan kat manong mo dayjay. Awan ti kabsat ko abastos. Kaano kayo kadiayang agkapyang agkabsat? Iti uray ka anuman. Saan ang mapasamak dayta, nanang? Sika ti ububing, sika kumanti agpasensya ka ni manong mo. Gaputa siyak ti ubing? Saan ang mabalin? Asyaklatan ti agpaspasin siya? Bakit kanla kay kami ganita tangyaw? Agbalbaliw kayo kumamatan. Ne, apay asyak ti pangibagaan yu iti kasta. Dayjay a Vince ti pangibagaan yu. Ay, manang. Vince, nasaya atay may ka dito'y balay. Nabartag kan samot. Ako nakainom maklat basit. Apay anaginom ka manan. Manan. Itaklangan na ginom, manan. Ngala, ingka maturog, tapno mausawan ka. Kalpasan na, agsarita ta. Ano manan ti pagsaritaan tayo. Kung tanak ka di manan, manan. Panagsasik ka manan. Naska namang tangdan tayo iti katulungan tayo. Ibagam ken ni Vince, taumay naktulungan nga agtalon. Apay asyak lang ti mapatpatudon. Amumait, asaan na akaima di agtalon. Tadya agmaniho iti tricycle ti kayat na. Rumbeng laang nga rod, ako kwaktulaang ti talon. Ipatawid yu laang kanyak. Pati ka ditawid yaw kat pagapaan nyo pa'y. Kat no nagsadot day Vince, di na pa'y kayat abumaddak dito'y talon. Isu atila ang ipatawid yu kan kuana, kat ti tricycle nga ipaspasada na. Daw kaya man, manang. Nagawid ako na. Saan ka pa'y nga agawit, agsarita ta pa'y. Anya man ang tipagsaritaan tayo. Di ka na yun, apanagap-apayo kan ni Ted. Isumot ngamin, manang. Kanayon nakarurodan. Noon niya ti jakayat, isumot ti aramidan na. Sika ti inauna. Sika kumamatan ati makaamong agpasensya kan kuana. Kanayon lata na siya. Amukmat ket, nga isulat ta ti ayunan nyo. Saan ka nga agsao iti kasta, Vince? Rumbeng agdinanggay kayo kan ni Ted. Kat agtinulong kayo, gapu tada kayo ti kadkadwa dananang kantatang iji balay. Nangatukit di ati pride day di ataw, manang. No adaman nas ka na bagbagaam, iso, sana siya. Bakit, ayan nga idagiti agkabsat. Inayabak mo't idan. Amumod asandang agsango ang mga dagijay. Agapadalakit de dito'y sangwanan tila misaan. Ay, Maanawam nga raw, dog din nanog da.
Anyamit dagita nga anak ta. No ka nagbuyay titibay, saan na mapandin jay salas di maysa, no adda jay maysa. Saan da mabalin nga agsabat dito ibalay, ta sigurado nga aga padamanan. Makapakapsot ti kasta a sitwasyon. Sana naragsak ti pagtaengan. No agap apa dagiti bumalay. Mangantakit din. Barang umay ni Ted, no makita na nga awan dito'y ni Vince. Hey! Hey! Ted! Agsarita taman! Ne, agar arado ak akikitaam. Awan oras ko kan ka. Isartang mo ha! Tagsarita ta! Na, taasino ka kuma? Hoy! Ibagaklaan kan ka ha? Asaan mo ang mabalin at agikwain da ito'y adaga? At damot bingay ko dito'y! Naglaing kan. Kunamlan asino kang agsasaw. Di kan tupay pulos tumapog dito'y taltalon. Ibagamkit din arumbang ang maibingayan ka. Ano yan? Pulos nga awan mabingay mo. Tandaan am dayta. Lakay, iranrantan samot ni Vince apagumuron di tricycle. Itay payakas ta. Bunyarab, inakman kasarita. Adan sa manan nakasairan tirik nana. Anyamot da ito'y ataon. Rengrengen na da tao nga aging inana. Alahain ka bagaan, takababain ka dagiti karuba. Uy, bakit? Vince, hindi pa man dahi ta motor. No saan ka nga agbiyahe? Pagura kayo amin dito'y balay. Ah, danya man ti pagkaskas ta am aya. Amok, nitid lang ti paborito yung anak. Iso amin ti pangipatawidan nyo iti daga. Itid yung amin kankwanan! Ted, anak ko, awan mo't laang ni Manong mo. Rabi iuna yan. Awan bibiyang ko iti dayjay a tao. Di uray saan nga agaw awid. Madanaganak, jak makaturog. Apay ngamin aya panunutan nyo. Nataanganan dayjay. Amunan ti agawid. Padasa man nga awagan ni Manang mo no nagawin ije balayda. Awan lod ko. Awan mo't ngamin cellphone bikan itatangyaw. Ay, inakit din maturog. Sige, taurayak ni Manong mo. Idinaawat ko jay text ti karuba. Imaya ko na dagos dito'y balay tatang. Anya aya tinapasamak. Duan arabi asaan ang nagaw-awid ni Vince. Anya? Taapay! Ay, jak manamaw. Nag-report kayo ko man iti pulisya ah. San mi nga amo ti aramidan, may? Kat ni Ted, ayan na. At da ijay kalapaw na ijay talon. Saan pa'y mat ang nagaw-awid dito'y balay? Ay, unay matan dagiti dua. Imbis nga agsinakit dakuma. Insan Ted, Almira, si Kamot Gayam. nagapuak namin di taili. Kat ada na damag ko may papan ka ni Vince. Apay nga umay mo pay lang ibagaday takanyak. Awan bibiyang ko iti dayjay a tao. Ha? Kabsat mo? Saan mo akaya tapakibiyangan? Di nagtupay kayat nga ibilang akabsat. Ay, unay kayon. Nagkaromutan ti sakit tinakam mo kani Manong mo. Basol na ah. Ibagam to kada antikan, uncle. Nakita ka no dagiti pulis ti tricycle na ije deraas. Anya? Nga mapukpukaw di motor na. Ti damag, amangan no kinarnap da. Uso nga min ti kasta ita dito'y lugar tayo. Siya kunti umay nang idanon day tana damag ko ije ili anti. Tay di imbagak ka ni Ted. Kasla, awan laang matkan kwa na. Ay, anyang atanti na pasamag ka ni Vince. Day-tay tati saan tayo nga amo, ante? Ni Manang mo, tinapan nang i-report ijay police. Ante, apay akas din ni Ted. Kasla, kagura na unay ni Manong Vince. Ay, Jackman amo, kasta da ngagkamsat. Aging ginura da nga main. Taapay aya, ante. Ay, hindi pa ikat kastadan balasang ko. Jackman amo, no dumteng tupay ti kanito, aba sursurod ang ipatag ti tunggal maysa. Adamay sa atao ang kasarak ka ni Vince nga kakabsot ija igit ti kalsada.
Kat iso tinangitaray kan kwa na iti ospital. Imbagla, enta na saya at day tao. Iso anas kan ang mapantayo itamat lang iti ospital nga ayan na. Una, mapantayaw. Saan tayo mabalin na baybayan ti kabsat yaw? Ninisamot ka day ta simangpat. Ay, iso, nagnadita kusina. Nakita na kangamay. Ay, abakman. Ted! Umay ka man dito'y salas! Tay, danak kao. Ay ayaban na ka ni Manang Mau. Umay ka na. Apay manang. Ted, nangag mo ka di dyan imbagak ka ni tatang. May papan ka ni Vince? Kasapulan na kano ti Dara. Ag-donate ka di para kan kwa na. Manang, Ita amarukod ti panangipatag mo iti kabsat mo, Ted. Insan, kumustan tirik na? Nakapsuntak pa lang, insan. Siyak ti agbantay kan ka ita. Nagyaman na ka. Ay, wan gayam. Nasalinan ka iti Dara. Diyan mo na niya tinapasamak kanyak. Kinarnap dati motor mo insan. Katidakas na, dinangranda ka. Malakip ko. 5 banak namin. Kunak mo agmay-may sa laing di tao. Adudagayan. Inambundak. Aging gaanawa na nakitipuhot. Ala, agpapigsa ka insan. Kat inton sumaruno, agan anad kanton. Numabalbalin, saan kan nga agbiyahe iti rabii. Dak lang namin kahit tagtalinay di balay kat. Taapay. Agapa kami lang kinited. Ay, unay kayon. Agkabsat kayo. Ngam saan kayong agkinaawatan? Nagduma ti ugali ti tunggal may sakada kayo. Katnas kan laeng nga agkinaawatan kayo. Pakibagayan nyo ti tunggal may sa. Agpinasin siya kayo. Takas-takat nga ron ti agkabsat. Agsinnakit kayo kuma. Hindi mo nga minamuti ugali tayo dyan tao. Uwan, adda ti madi nga ugali na. Ngam adamat madi nga ugalin. Dahi tatipod no insan. Katanya ti makonam ita. Tagapuken kwa na. Nasilpuan ti biyag mo. Anya ti kahit mga sawan. Isu tinangidunar iti Dara para kan ka. Anya? Imposible. Insan, mano nga aldaw kang rabi nga isu tinang banbantay kan ka diti ospital. Binaybayan na pay lang di taltalunan na para kan ka. Ita, damagak man kan ka. Dakes kadipay ti ugali dayjay akabsat mo. Nanang, saan ka di nga itati panagawid ni Manong Vince manipod ospital? Ay, uwan anak ko. Napaninruar ni Manang mo. At da pinartik ang manok. Ilutom, tasidaan na. Ha? Para kan kwa na day ka? Una nang, tarakan ko day tayo kalapaw. Amok akasapulan na, tapno nabit a pumigsa. Ay da, nagsaya at manday ta na panunod mo anak ko. Agyaman na. Itahak lang nga makapangan itinasayata, nanang. Sigurado ang nabiit ka pumigsa no aduti ka ng anak ko. Manok ni ading mo ated day ta pinartina. Kat impan na dito ibalay, tapno si daem ka no. Ne, nagsaya atin da jakabsat ko, nanang. Idi paibot ngamin ang nasaya at anak ko. Dagit ilaang made iti makit-kita. Nabayan nyo. Ikarigatak ti mapan iti talon, nanang. Anya ti mapan mo aram iden ijay. Surprisaak man ni Ted. Ipakita ka na pigsa ako. Ay na, saan mo ang mapanapaan man ang jakabsat mo, anak ko? Hindi nanang mat. Dakas lata ti pagkitkitaan na kanyak. Ay, saan mo nga? Saan ako nakasini, nanang? Nakaamiris ako. Saan pa'y mat namin analpas ti panaggagapas mi insan? Iso ka na yun nakpailaan dito'y taltalon. Agpapada tayo na. Ha? Insan, kita ang di ka sumungat. Agpilay-pilay mat amagmag na.
kaslanimot manong ko, Vince. Aywan, isungag pa iso. Nakasarukod pa ilaan. Ah, Vince! Ada kami ditoy! Mabit lang inaktulungan. Oh, musta ka nga ading ko? At pagapas akon, manong. Aya, nakita nga rod. Kat nagbubunkas dagiti pagay amulam. Marigatan ka pa lang amag na. Ngam, imay ka pa lang dito'y talon. Ading ko, nagyaman akin ka. Taing salbar mo tibiyag ko. Oh, Ne, inarakop nakmaten, manong. apay, saan na mabalin? Thank you ading Ay, ko. sos! Nagmayat kayo mo ta nakitkitaan. Jack lang na itugot yung cellphone ko kat. Papicturan kayo kumangagin inarakop. Ha? Mayat nga i-post ijay Facebook. No adaman nasken nga agdinnanggay, dayta kat dagiti agkakabsat. Agsisinakit tayo kuma, katliklikan tayo ti makiapa. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.